Talo fatu i le ngang whalalo i lau mai mo mai fo i Samoa. I le nei fo i tū lau le whale tau waso. I le ngang whalalo vi ia le tua wa tātou taunu mai fo i le nei aso lulu matango fie. Le aso wa tofaina ma whapineina le tātou malo. Le aso le nei o le tātou wanapongi ma le tatalo mosi o tātou atanu. Vai aso umo le vai aso. Ia. Io lea tātou a mata ana le la le tātou talo mo le tātou anapongi ia o nei le tau le ono. Tua tasi le tū la whai ume le tātou whono talo i lungo le tātou mota talo. O le tuai le nganga whaftai ma le whamaloa i elte le tununga ia sai ule lei whaiva matiute ngā luenga sa whenga isi o tātou tano. Whamaloa atu soi fumanuia, whamaloa vodelangi mamai le paia maulunga sa mo i ona tulanga whalu pia masani. Mamalu whal tala le lei, pa ia mamalu o le tātou atanu, le mamalu ali whai pule, ia tainane le tātou whai ngā malo. Ai tonu lava o lo tātou ape foi whātasi, tūlanga o le ngadwe ina, ia mara tautua ino si o tātou atanu. Tātou porkalame masani, ia o le whātaratara noanga, ia mara taitai o le malo. Pei lava o na tātou whātara noa le tele o vai aso, ia o le hava noa le nei. AFIOGA mai foi le paia ma le malo lau TUSITALA, televisi whasalalau, newspaper, ala leo sese, e le ngata o le tātou malo, ia o le paia ma le malo o whaala papatonga tu moti, ia mai lato umo lo ngafa ma lea ua unanga mo le tātou atano. O nei, whatoa i wai foi le tātou kapeneta ia sorulu uma, ia sa whatala noi nai le tele ma le anoa noa i umta upu, o lo whai pēa ili whenga whaavaya le tātou malo. O vai aso uma, whono ar kapeneta i le tāle se furu le tai ao. Ia e whai ai, whiriwhiringa, whai unga, teranoanga, so le pule matau pu umalo o mai te tonu. I le whai ngā malo, tanga luenga whala papatonga le malo, i whai ai whai unga, e ala ina ia ma whai una whanga i oi pēr tātou malo. Malo nā tina ina, le so la sa whaasolo ai tūlanga uma i whai unga masani, sa pasi ai fo i tūlanga o lo wha mo pele ave o le tātou lango i tātou ngase ngase. E lima ngase ngase o la wina atu fori nei vai aso. Ia, e laval wha moe o le porkalame nei o lo o tapena pele tūlanga lo ia. Ina ia mawhai o na maua ia le malosi, ma le soifua malolo ina o le tātou atanu. Lima ngase ngase. Au ina atu masiatasi o tausi soifua mo le tātou malo intia. Pasi e fo tātou kapeneta, ia le tele o malanga nisi fo i o whaururunga o mtanga luenga, a me se fo i whaururunga o mtanga luenga langolango. Ona o nisi o fontanga tā ua e ala le atina ena o mtanga luenga teitasi me tau tupe, si o manga, leo mwhal pui pui. A me se fo ia o onga mtanga luenga o whātoanga mwhainga whaiva, ia matulanga masani whapena. Le so fo i sa pasi ai le tele o tali le tātou malo. Ia malipoti whaatau sanga am tanga luenga whala papatonga le malo. O nei lipoti uma upasi ar kapeneta o na awi natu lo le Parliamentary. Masalo le a whaonga ina uma le tātou fontanga i le aso se furu mati. I le tausanga le nei, masina fau. Mai o lo whaatulanga i nā le tele o nisi o tula fono fau, tula fono tue teu teu, ia meise tula fono whaatontonu whainga whaavai. Am tanga luenga whala papatonga taitasi ar tātou malo o lea ua fuafua mo le tātou Parliamentary. Ua whaatulanga ina le malanga whaapitoa mai o le Minister vai Fafo Australia. Ia ua longo ina mai au e le fionga le tamaitai Minister o lo ngafa ma le vaenga o le vai Fafo Australia. O fio mai FEILOAIGA mai le whainga malo fau, ma o le la tapena i le aso luas ful ma le wha. O le vai aso fau lea na o le lusu valu i tūla e i nei le whainga malanga a le fionga le tamaitai Minister. O lo iai le fuafuanga e tele mea tā ua, o le a whai eini sengi ngā lima e ala i le whaataunuina. O le ngā luenga o lo ua ofo nei Australia o le whale fau le o le mota o le Parliamentary. Legislative Officer
Legislative Assembly Office. O ina o lo wa mata ina whaapine le whaamoemoe o no so soani le nei Australia. Le la tato umu sa ina i le so mua o yuni. Ma wa iei fol whaamoemoe o se tasi le nei o tato palauria whaapitoa. Ia palauria whaapitoa le palemia o le malo Australia. Ina ia o mai te tala alo ia na lato ngā luenga tele le nei. O fo ina mai whaatupe o mai Australia le tato official fono i mono. Ai peo na uta ua inisi o teimi o lo te tala whaatasi ma se vaenga o le whale fono to e whaale lei o lo na whaavai mautu. O lo whaatupe tatok. Ia to ai ma le whale mo li i te mai teifai pule. Le lobby mo parliamentarians. E te tala alo ia whaatasi ai. Ono na winga tolu a ia i tūtino te tele o le wha moe mai alo tato sisino le fua i le somo mua iuni. Ia ona wha se e mai lola ia te tala whaatasi me ia tolu. Al malanga mai lava ia a le fionga le minista o le vai whafo. Ia mātou te anga i sa vai i fo inisio tūlanga tā ua e fia mori mawina mo sala whai. O le isi tu e wha mawhaina o le asaini ai le malirienga lo ia e le fisoso ni mai o Australia. I le tūlanga o le wā whawhenga i ai o le whawhitauri o lo tupu i lungo o le social media. E anga lima i ai le mtanga luengo leo leo ma le mtanga luengo fisota inga. Ina ia whaatūlanga le puipuinga o mea lava le tātou te mai tau le teimiri nei. Ia ua o le tapasa lava tūlanga o mea lo tātou tamwhai li o wale puipuinga o le file mo, saunga le mo, upulafo, ia ma le tele o le mea lo tātou muri mauina le teimiri nei. Tau pēna whai se tapu, ma se fua, ina uana i sopo loa whaafita auri nei i tātou te le manao mia. Ia ua whaasolo le tūlanga o le to e lauri li wina o le tātou tanga luenga o le tau o loa. Pea ona sirfia, i al tāsi le nei mta upu lo atu ngalu e le tunu. Ona ua lei lo sao po fer sao tau sao loa. Le so, ia ua tu mai ei fautuanga le tanga luenga o le MCO, ma ave fol fautuanga le kapeneta, to e mari pepa le vaso fau. Wha mautu mai ai inga o te tau. Ona to e apa le malo. Iona i tūtino uma ia fia ili tiutem tanga luengo tupe, tanga luengo whaftawa inga, tanga luengo lafonga. Ia man tanga luengo soifu malo noina. Ia ina ia mautinoa. Ua matuatu e fausia se tau sao, tau tala whea ngai, fair price, mo le pa ia ma le mamaru o le tātou atinu. Ua umatamia na tātou wo e whaile mele o le demand and supply, a tele ia le tau, ia ua pau, a le lava o loa o wasi i lunga le tau. Manatu le tātou malo, ia, tātou to e sui le tulafono. Tulafono e tauna iai wai loa le malo le tau e tauna wha tau wai o loa. Aisea, o loa i lalo le malo le ofisio o tiute i loa le lei lava tau ma le tiute ma le mea to tongi, ma le tau, ma le profiti e tauntu wai lunga wha tau wai o loa. Pei tai o le taimine nei, wapure alka ngaka i lang pasenge i lang profiki. Ia ona whaile la tau lau whai o loa. Ia tua ia le malo. Ia lau tula ia tu le malo e tapena le tau o le komiti whaatontonu le tau o loa pe on tātou masani ai. Aso ia sao tau sisila. E ele lisi te le whaapi i rumo whamalama o whale o loa. E te latu e vai pola alka ngol ponga suka whangoala o maka maasi mangiangi o basic food. Ia mai la tātou toi riu tūlanga lea. Ia o lea ua to ilo le tūlanga o tātou ngā luenga whaavai taimu. Peon sir fia tasi na nei whaafita uli wa tātou mōli mawina le tūlanga pangatia leu tātou iai. E tele le whaamanu ianga e maua mai. A ua sili atu la le tele o whaale tonu. Aisea, e le i mautu, whainga whaavai na amata il polkalame. E leo to e nama se la ina le tele o whaamsinonga o lo ngafa nei. Mana e tātou tangata anu o lo lala e Australia o ife soani. Whaafita auli o lo tutupu i tangata o lo o atu i ngā luenga whaamai taimi. O la le taea i lato o lo taulele i eile tunu. A iei nisi o lato ua matua o vala wal whatamala.
o lo tu la ina i lumo le whamsinonga. Whai o la mi o le pulea. La mi o le popoi. A sori ngā tu la whono i whalau whasaina i am tulanga whapena. I le nāma se la ina foi i au leila loi for toros fultino mariri o tātou tangata. Ua whano, talu nā matal por kalamene nei. Aua manatu o tātou whainga malo, la tātou toi ririu uma whainga whawai. Aisa, o le mele o tupu nei. E ilo solo mai le au malanga ia Samoa atoa. O mai nei tau langa whato a whiri te teifono. E atu yo, e le masani lesi lesi, i atu loa su e sifi. Ma ua matua i le tu la i eise a nganga o ngā rurua whatasi. Ma le nganga e tau au na wha longo tangata uma le tangata taitei malanga. O mai tau ina foi, wa mai lava e tangata whainga luenga lai whafol whaupunga lea. Wa watu na o lātou na o so. Ai poloka ai le tolu wafe tangata i e le i maua lava ni avanoa. Manatul tātou whainga malo, o le a ave le avanoa i tūro i pule mamarua li in whaipule, me momoa. So se malanga i whiri le pule mamarua li in whaipule, e leise si e whaale tonu. Le angolo i eile li o le pule mamarua li in whaipule, e pui ai le amio, pulea, ma le tau le leia, ma le tau aloa o le nuu ma le tu malo. Ai le ma whain tātou o le melea, na tātou mai al tau langa, ta whiri sau noloa, pule sau loto, le anga ele o ieni au lape o mea ia. Aua manatu tātou whainga malo, a vele avano i tua. E whiri mai ai i la tau moni lava. E ta tau no i malanga nei. Nā mele tupu le teimi nei, o tātou whaia onga, o tātou tentau sima, o leo, o tangata le whainga luenga i hotels. Wa whaale tonu ai maua unanga tātou nei. Alfa mo e mol bloketi nei, nā o tangata, e leo whainga luenga. Ia, e tua la il pule mamaluali, in whai pule le tūlanga le nā. Mai ta tauna avele avanua mo i lātou, e ngā whatau di maina le mele. A ua tele, ia tua lalo le au whai whaltele malo, whai a onga, leo, tēne tau si mai matangata. O ngā solo mai, ona ua tuu tāla loa tere le whainga whawai. O lai whai ngā luenga, a leo toi ave i le avanua. Ai misi umana i tangata ia e. Sa ta tau ona ave i le avanua mua mua. Ia, le lau whatu langa le tātou malo, whainga whawai fau nei, whiri mai, ele tu malo tangata ave. Ua manatu fo le malo e whaatapula ngā luenga, o le taimi nei le maule e mai e le mta ngā luenga. On tolu afe i New Zealand, tolu afe Amerika, ma le afe mon tupu le i Amerika Samoa. O tatau, ona whai se fua, ina ia whai titi rale mele nei, ua o tātou tangata i whafu. Ai rei nisi e tau tua ina le tātou watanu. Wa tō tele u tātou woi whafu e ati na el te mau ainga, o isi atunu. Ia umane, o le tau suen tangata e tau whai fwoi tātou ati nai. Rono winga, o te tau na whaile tapula e re te tau ona ova se whailu mela. E te tau ona ave i whafu. I le lipoti na avatu nel kapeneta na lipoti le mai Australia. O le tupe maua Australia na whaatupe mai le lipoti le na so se furo Fepuari. E tasi le piliona tala Australia. Le tupe maua a Australia i scheme le nei. E a fiel Pasifika ako. Tasi piliona Australia. Ai luas fu pasene o le South Pasifika. Luas e furu pasene o le South Pasifika atoa. Luas fu pasene. O no winga la o Samoa, le ito tonu luas fu pasene lea. Ia, ona nai ma whaunga e watu e whaamalama i le atunu. Le tātou sao o leisi atunu. A le level playing field ma le fairness. Le tātou te vaila le tūlanga lea. Ono le tūlanga o le lava sa tātou o le tūlanga o leisi option. O leisi si me tātou te suru iai. Le an tātou o i ave. Ia, a le o tapena le malo isi tātou wati na e. O taun tātou toi liu i ale tō whama mana tunatu. Po whea sili. Po lo walu ave lo wafu i ol me mangui aile si akungu. Ia, kia isi o akungu. O longo ina le taunu mai o le Palestine sili o le tātou chaika. O le atali malo ai tātou i le asolusu lua, i le asolusu wha Fepuari. Pasia il kapeneta, i o se tasi le nei whala potonga chaika. Te le ratou sao ia Samoa. Ma ua langona e tau pena whaisa tātou FEILOAIGA. Le lai mao te whono i le
Ai se fou fatasi ma le minista sui PALEMIA o Turupe. Ia na whaero se whaaloalo le tātou kapeneta. I nei foi whaala po patonga wa lewa lan tautua si o tātou atanu. E le mele malo Japani. Ua wha maonia le sole wha matuina o le se furu walu tesi ma le 5 miliona o le tātou One Government Grant. Ma ua maali lie umal kapeneta i le awala ua tatau o na whaatino al ploketi nei ma ua tatau loa na whaalu loa. O suinga wa iai ua whaamamulu uma se leni i tūlanga masani ia onga uma tu maoti ma onga e kalesia. E le aise mea o suia mai mea uma sa whai mai ere por kalamere nei mai le amatanga mo a onga ro iai mana onga whaapitoa a onga tu maoti a onga e kalesia ua whaamatu uma i tua. I le tūlanga ia ngawhatauri maina pel por kalame iai a inga ma mena whaavai ai. O le swinga wa iai nei, o a onga uma leito tonu o nuu mafioanga. Primary, secondary, colleges, o le angafa lea ma le vainga i to tonu o le fono whaavai. O le alua tu stupe o le avai lalo le fono whaavai. Momua o tu stupe o le 2 miliona. Ngafa lava ma le tu malo ia ma la tau whainga whaavai ma mea o man tapena. Lona lua, o le istu stupe ia o le angafa le ma le One Government Grant. O le aiai le vainga a le teitei fono, ma le pule a onga, ma le komiti i to tonu o le fono whaavai, o le komiti le na lewa whanga ioi mai iai le tātou bloketi. E le to iai ni tātou komiti pe o le mele sa iai momua. O le atu ma le whaiva o pili, i le teitei fono, le pule a onga, ma sui o le komiti o lela i to tonu o le fono whaavai. Ua whaia le fuafuanga ina ia tipi umai le lave o le mele sa tupu nei. O le tele o tonu, whaateri umi, male le whaamaoni o nisi. E le au fia uma i a komiti o aonga. Ai ai nisi o aonga ua matua i mori mawina, le whaamaoni o komiti sa whea ngai ma le rufi ina o le tupelea. O manatu wair ka peneta, tātou whaafai fie me whaingata, ia mame mamafa. Tasi a le pūlenga e tau ave ai mea ia. O le tātou whono whaavai. Ia, mai ele e titi ai le nganga whaaftai. Ia, i lato o malawa sa tau asaina mai le ngā luenga wha komiti o aonga. O te loa, ua wha i wina i tu langa tau komiti o aonga. O ani me le leisa au tau whaia le tunu i futia wa sola vi ia le ri. A e leo le unga leo tātou mtaupu. A e le ngata il tau tua al tātou malo e wha au pēa e tu langa le taupu lea. I le mori maulata mai, masalo e lalata i le 2 miliona le tupe la ele i umana wha o ngā taru mai le lata o sanga. Aisea, poroko o whainga whaavai, o le mawhai o na wha alu le tupe e tau toi fo i mai lavar komiti i le ofisa o aonga e tau whaatontonu o tuai. Taimire nei, o le ale me tupu i le aonga i le luso whai tūla. Ano i fol pu le aonga, tala noa le teitei fono, tala noa le komiti o fono whaavai, fo i alor whaavitau. E reto e o mai tai le ofisa o aonga e to e fisiri le apo. Tu upea le avanoa, sa au noa le pu le aonga i le teitei fono, pe pā le paipa, ia po ua sua e pua alpa, po le alava. O a whaafitau le tūla i mai, whaatūlanga loa. I lalo lava, o le tātou One Government Grant. Ai lea fi ai le fsosoani, e mawhaina whai al tātou whono wāwai. O la fo i eile pāketi ina, e fsosoani la i mea whapopo. Ia, o le mai tawina ua nonofo aisi komiti o aonga mawhaile stala o tamaiti. E amata atu i leso. E le to i eini le stala e toeta li e whaopopo i lunga o pili o tamaiti. O ani me whaopopo i mana o mi e whaale leo le aonga. La ua ieri whono whaavai e a ngai e tarsanga i mei. Ai aua lava nei to e whaia ni sua ngā tupe, ni le stala whaopopo, ma nisi fi whaopopo, e le i whaatonu wina le maa lor mena. Peitai, o tūtala loa lava le tūlanga o komiti. Ia maoa i loa la tō e sa ili isi mea sa ta tau pea ona fo i me le maa lo e whaatupe atua i mea ia. Ia, o le lau wha manino. O me whaopopo e mana o mia e so soani maa o ngai whaatupe e whona whaavai.
a le one government grant lava ia o lea ua whatatia atu mo le fufuanga. E ina inisi o kolisi o lo o whaia iai le ai inga whapitoa. Kolisi o lo taulanga e le afia i lalo whona whawai. Kolisi o Samoa. Kolisi o Avele. Ia kolisi o Whaleata. Kolisi te tele lei to tonu o le atunu. O le lalo le taulanga. E tauna whetu una isa o le fsosani e tauna avisa o iai ona ia aua ne ia afia i lalo po wherfono whawai anga iai. Alala tu sa o la tau tupe pe o tūlanga na iai. Ua pasir ka peneta le tolu miliona tala e wha le leia o mai le tatou pas stop le tu o le tatou maketi fau le wha moe e amataina le ngalue ina le aso fitu o mati. To e risio uma, to e whai uma wha le wha taripasi, ma wha le leia uma le tatou pas station le la, pas depo le la. O ina le uwha moe e tatala wha atasi pe atau nu mai le fionga le palemia o le malo New Zealand. Su ono, su fitu, su valu. O mati. Al wha moe le tatou malo e tatau ona o atu le aso fitu o mati. O uma na wha le leia uma le tatou pas tepo la. O le me pakai pasi, o le me whaile drop off ma le pick up, o le me lala ile tunu i pas stops, o whale o loa uma le saifafo ia ua ave iai le lapata inga, ia male tima inga e tau te o mai to tonu e wha ngal tato ma kiti fok. E le to iai se whale o loa tasi e to e whai i fafo. Lea watangia, ia u whaatau e maisi me whasaina. Ia, ta puni uma tato services na, tasi lava le mea iai, o le taimi e tu ua ai, e tangata FEOAI le pasi, ma le drop off ma le pick up, taimi o tato pa station ma me whapena. Ia, e amata la le wha moe le aso fitu o mati. E whai eisi tato soft opening, na o se lotu e whapa iai le whale. Ona whatanga lola ia o tato lato ma lava watalia tala sanga mo le whaatoto nanga e o mai lo e tapena le whaatoto nanga maamata loa ona whaaile ngai oile le whaatinoina o le ngā luenga. O le whamoe ia fio mai la fio ngari Parliamentary o New Zealand e ta tala aloa ia le tato ngā luenga nei la suono po su fitu o mati o la ua operate le tato maketi. E le matango fiel saul ka malo kipinga o lipinga e ringa kai kong. Ai mana ia le fio mai o le fio ngai le li Parliamentary. Ia o la ua halu le whaatava lengo le tato maketi o le mawhau whaunga le nana fina ngalo el kapeneta e le leile o mai a ua ta pena. Ua ta pena tuaila ma le tato loto i fale. Sau lava mai le mela i el tau penga le tau whaifoi. Mai le malai fatu. Sau le pass station. Sau ilu maa fale o le tato maketi o ia. O ina le la ta pena o mai foi ma la te le se tu langa si tia. E le ngata le tato maketi le nei. Ia a le maketi o ia. Ato si fia a sa uma e le ofi. La fa tūlanga uma tūlanga nei tato maketi uma ia. O le porkalame vo i o le tato maketi faule. E ei taimi e fai tato night shopping. E le fa peo la ta pena e. Masalo i, masalo ta pena, masalo pa tapuni po le ono po le fitu le fiafi. Ia ono tūlanga e tapuni ei falo loa maisia o nanga e tauna ei la sol vai aso. Po le stofi po le sfaliri. E ta tala i se i tau se furu po su tasi po. E o eita ngate e fai ala to fatau. O le vai aso fo le nei. Ia ansa fatonu ina ai le tato maketi le ai funga lei. O le na mai tau ina talo le ono le fiafi tapunti. A mata atu le vai aso fo. La to e ta tala le tato maketi na lusu fai tu la. Aso ia, la teimi e kuma eista malo mai tua po fale ariri po fale la tai e maila nau ta talo e mai a fola loa whakauro. O le teimi nei, ua tāpuni puni uman tātou tāpuni puni malko viki. A ua tāwhia ila eva noa mona e tātou tangata. A wal whaatawina o nato loa. Le lau tu e tā pena uma eisa wasiasi umai whare le tā ua ia male maketi funga lei. Whaatonu wina ai le tanga luenga o tau i mo lava vosei. A mata atu le vai aso le nei ma le vai aso fau. Tu e ta tala lusu whaal tātou maketi. Ave fo ia ila po inga
ta pena le lei tu langa naito si fia naito te vai de mela ye to e fausia le lei fa le leta u fa ta ele to e vatu le lele me to e sio u mal ka paka ma me u me fa mata ngo fie e o tu fo ina ta pena ngo le tato tu tasi se la wa fel tino tupe ua fa sengaina mo le tafi e seo sa wanga i ainga o e uma ia tanga luenga fo isa tusitala sanga mai le nei la vea i whapitoa, o loa iei la tau pōle wa ai, o la tau e longo noa, la tau mo tupulanga televou, i o TNS, i a Mara Salvation Army, se lau wafe tā la, tufa ina tu ia la tau lua wha ono wha la poptonga. Ia, ua tā penal tātou malo mo tātou whainga palota. Si fia ia lewa ta pena ile so lusfulu lusu fetu masina nei ta pena ile fenga palota sa fatal momua ia mavaisingano lua ma o man pasia ile soltino tupe se lau fit sului vafe mole ta penanga o tato fenga palota nei ia o mai ana tu inatu fo ile tulanga ile ofisa fenga palota ina ia whaataunu ina tūlanga uma peo tūlanga masani e ala ele tātou whiriwhiringa o tātou whainga palota le kiti. Ua tā pena le tātou malo, tātou te tali malo, e lua whono te tele ia, ua tā pena ele tātou malo. O le whontanga le ausua tusi uma, o le lalolangi. O le ofa mautu le aso ma ua ave le ofa Samoa. E o mai umai nei le tūlanga lau sua tusi uma ale lalolangi, pāsai. Ia i o mai nei e whono mai nei le tātua tunu. Mai le lai titi whauri nei whontanga o lo tapena iai le whionga le minsta o sua tusi le tātua malo ina ia mawhaina maua le tātua wanoa. O whontanga nei whaatasi ma le whontanga tā upu tau tupulanga talavou le Pasifika, PMYM. E usuia le surusu tolu ma le surusu limo se tema. Ma le Youth Summit e te le whanatanga nei. Ma i elfa moe te le fo isi tūlanga tā ua mō tātou. Ia mei se ele tūlanga lo ia o tātou tupe maua ono la atele tangata asi mai lia taimi mō tātou atano. Se tema o taimi tonu o tātou liliu o tātou polkalame o le fo isi tātou celebration taimi o te wila. Amana tuaipa a whai e o tuluna taimi o na lango pe tatou malo e whamanatu te wila po sesi occasion tā ua e whaise tatou events whapitoa mo le malo se tema le masani tatou iai. Ia, whai watu le tatou whatalten longa nei aso ia o le i walo i ai o le sangi ngā lima tatou tu malo lima sfutasi a toa le tatou tanu. O lea ua whaamau whaelonga ina mai le whionga i le minista. E lima sfuru tu malo o lea ua umana tapena uma sangi ngā lima o lato financial agreement. Tasi ale tu malo lea na tawhia mai a le amatanga o le tawhia le temini nei. O whaasale le anga numero tolu, lua. Whaasale le anga numero lua. Mai peilava sa moa tulanga fo yo leo tato mai tawina i lungo le ea mal tato polkalame fo isa patulanga ina i le lava i aso. Ia o le lava ta lia le malo ia le taungu ungo le tau pule nei. O i nei sa wheloa i ai malitu malo so le pule ma vatul tu alalo le malo le me tauna fai. Ia o le ala au te whatatu. O whe taunu i ele taunu ungo me umana ai ua manatul kabineta ia o le a tolo ai pea se longa e maua se tari le lei tūlanga te tau ana iai. Ina ia amana ia umai tu uma, e whaifoi o le amana ia o le tū lau o le whai unga le tū malo. Ai whapea nā foi o nā amana ia malo ia whainga whawai al tātou malo o le sa whafola atu e whatula i atu. Ai me sei le tūlanga ia ona wala sia loa tūlanga o upu whela whoa i lunga a whamatalanga o penga ta whailanga. I le te tau wai ona whafo. Langa i le te tau ona tu uloa me nei alu. Ai le whaia le eise whai unga tāla whengai. Ina ia marupu puia le saunga le mu. Upu whela whai ai meise fwoi le malu tau aloa.
o le tātou whasoa whasamo. Ia, na manatu lea le tātou au whaselalau. Ia, talatu lea vanoa. Poa ni mea umatou te fia vasiri mai e lene yaso. Ia e whaaftaile fio maim tala mai au. Ia, whaatalo whātu I lau fionga le taitai o le atunu uli nei tū lau le afiafi. Ma lo le sau noa I lau fionga ma lo fo ilon sa I tiu te mawhaiva. Ai tamua atu ia la ofesili wha molimole lau fionga I le Parliamentary. O le tūlanga lea pas le malanga mai le minister o vaifafu. O le o toi mantu ai o le simta o pule sa tau mawhai mai la vai whainga malo o le wa mawai atu. O le tatau visa fo ile o le Pacific Engagement Visa lau fionga. Le sa tau ele I tau fia ai sa whaatalitali lava o na sa iaini whiutanga I ngā le fionga fo ile Parliamentary wa mawai ia ma le tūlanga vo ile a po le a se tūlanga o iai ia sa mua ile visa le Pacific Engagement Visa le anga vai tangata I ngā luenga whawaitai. Ia mawhaina no fo mau ia ma avatua I malato ai ngai nei sa mua whamunmura. O tūlanga umana o lo liu la lo whainga whawai le no whamtala atu nei. E tau an tātou whaiteti. E whai foi o le manuia mo la tau lao. A o le tūlanga wha le tonu mo tātou I le lei on tangata. A o lo tau whai whata oto whainga whawai ina ia pāleni le lei. E whai foi o le manuia Australia o tātou. O le malanga mai a le minister o le vai whafo. Sa au whaatari se ia fio mai le Parliamentary I le walauria whapitoti singa fua. O mta upu ia le no umana o e hawhaingo fie. O le tūlanga tau visa, ua matua tātou pangatia, whiawa ia tātou New Zealand Australia, le fwoi tau te walau si latu o lo te le tau mwhaia, pa ia malu le tātou atanu. Le whionga ia anai awha ma le tau mwhaingo New Zealand. Ai Australia, ua ieila le tūlanga le nā, ua mata o na tūlou lava o le whaoa lo tātou tangata. E leia se a whaingo le whainga luenga toi fwoi mai o le fwoi tau watina e tātou. Ai o le whauru whale mai lo le tui ngā mele le avatu lo maru watu aila. Ia o lo ieri pui ngā le tūlanga whai te tiri nā. E eila ia te tau al tangata i e pule a ia lana whai ungai whai. A o le pui ngā whale malo te le fianga o tātou. A tātou vai nei a fianga ua le ain tangata whainga luenga tau aloa tātou. A le la ave uma tātou skio leipa I whafu. O nā lo lea, te le fianga. Au se tasi mta upu o lau whata atia ila le agenda a sa fia mai le Parliamentary o Australia. La whata le noa pēr ma o lani ai inga lei e whea mo latou, whea mo tātou. Ma lo whaftai lau fionga. O le sila mta upu whamon mo le lau fionga mta upu la le ia whasale le anga numera lua. O le wa umana e sau noa foi. Ai ona i e reporti wa o le wa ho o mai e whapea. O la wa toi so longa le lei ia le mta upu a le tu malo. Ia ma wa lolo foi le ta o fio le o lo tu la i mai le foi le nei taimi le sui fai pule. Ia ai wa ia manatu. Ia e la foi ia le tofinga tai fono i le fionga ia mangele la o fionga. O le fisili la po le ala whai unga pe whaawau pea ia le tūlanga o lo tau fia ai ia le sainia o le se le ni le wa mai o na sainia isi tu malo mole tu malo whasale le anga numere lua whamon mole. O le whaatari le malo le matu tala na whai. No mai I matu whiloa I. O le upu na whai o e soa le pulen tātou tue whiloa I lea whai leo le stone. O le lau te whātari. O le unga le whamtalanga, e le whaia whapea au mama o moa koi lava e le karia me le ntasanga tuel malo. O le atunga lunga le wai e le itali mai, ai kari lunga lea. O le kari mai lunga lea, ngā ngō whaafonga I upunga lafu. A o aina la fole upu, o le whafonga nā le tu malo, o ala o mea, mātou e whiloi. Soa le pule pe ua whaamate, ua soa le pule le mena whai atua I o e tala noa. E rei o mai. O le nganga maritau ia tala noa malamalama. O na whai e leo le stonu le malo. A whai lava la leo o maul tala whaapea ua
wa ia ila to wo tolo fia awana i o mai ia ono walo faile le tu mano wa tuenga mele nei o lea e fo atu nei o la to e tolo fia le to fanu uma vio e vai na tupu mai nei mai lufi no mai vai lufi e te a leo te fata a de baenga uma le no mai o le tu mano i tupu mai e male fofongo le tu mano leo te fata e o mai fono marka peneta po fe wei u yel mena fai ya a fai la bala leo mai ia o la fata terpe a o mana fai marka peneta e tala noa ma so le pule e o ala na o mea e leo se malo fatatia o le malo filfilia o sa moa le na fai upu mtala tau ana fo i mai mena matu tala noa e fai fa mtala ale fatati al terminei o lo matu tau fi pepo ai inga ale fa sa o le terminei mai mau fo le terminei fai proketi alo fo ko ke a siri le mai fai fa mal malama le tala e aba tele le tu ngatala ma fai mai la tau sa matu filo Faafetaila o fionga o le si omta upu famolmole. Po ua ia se fai unga kapeneta nei ai nga foi le sa teilo sa ofisiling ia mo foi le sa mapisinisi le sa afia ile tulanga voi le o fale tonu le eltisi. Ono le teilo alva ia sona te le sa fapia tasi te si male iva miliona mo tangata na afia tsunami. Ai po ua ia se fai ungar kapeneta mo ilato ia sa fia la to mia to tino famolmol ia ua ami ia le olvaso fo ele tasi te si maleiva se to fatu la i mer fasa ongole o le mta upu ina ia uane i fai si atu wisi e fai si feo lolo il paketi e valu miliona o le entela no ina ne e valu miliona il tino i tupe a tu fatasi umatalo sanga ai entar sang o le fa tari il vaso fo o mele mtanga luenga e faila la tori poti rumo ka peneta ina mai o ile o le fa tato malmala malele o le time il tato power fo ile emergency time ile na pepe ai power pe ola pe oki ya o ina le sa avele tal sanga ia inga uma ina ia a mai ala to claims ia na la o to ia bela va no ile tanga luenga yo mai e a malili poti alo ia ina final lo le failo ala wa fa atu langa le familiang ele tasi te si malei vala e valu miliona al mela sa to e momori mai nei no morga beneta mo le lo longa i le stupela titi ai ono le tato fa fita ulin tupu faftai famon mole la vala o fionga o no oil minister o le mtanga luenga o leo po o mai ia po wa ia se fai unga i su enga fo ia leo i ale mtanga luenga i leo ia sa suspend famon mole o le te fatali po lale unga su enga lana fai o te lo se i talo le to maula of siringi el vai so nek o fe wo ia Aftaila o fiong. Taimo le wanola o fiong. Le tatou RSE whamol mole lo o fiong. O le mai tau ato le wai ai le whai ungal kapeneta ia whatapula ai le numero. La tau fui e o i ngarwenga nei. Te whape tau la whai wai ese numero wa. O fata otor kapeneta le taimi nei i la tau e tawana o le tūlanga le wai. Ma le lona lua la o fasilio. Le watu o ia le ima whai pule o tū malo. O le sa mai tau ina ini so taimi o tuanai. Sa i fu ni vesinga tūlai mai o nei watu o ia le ima whai pule. Ia e mawa e o isina o i lalo le. O le poloketi le mai i tū malo. E le o ni tangata o i tū malo nei. Po le ase tūlanga. Silsila ia le kapeneta le tūl whamulmol. O le whaino mele whatapula o la uto e tu untanga luenga e o tau sa o mai tangata lai whafo. O le tala whataitai. Tolu wafe New Zealand, tolu wafe Australia, ma le afe lai tu tuila. Minga fitu wafe. O le tui al kapeneta. E le te tau o na oba te le atu ma le sifuru wafe tatu tangata e mi whafo.
tauna i tātou whainu mena e whaatapula. O le mele le whilwhilinga o tātou sui oi malanga. Na whai mua le mele o le mai o le pule mamaruari, in whai pule piki e malanga. Le sa au tau si fia, na mai a malanga au lotu, au telavou, na ave. Mai e tolu malanga ala utu malo na ave ai. E ave mai to tonu e kalesia. Na matua mai tau wina e le aio si me vane tonu. Le anga sai lalo le wawa inga e kalesia o fio anga. Manu. Na tato mei mai lo le melo le piki o le au malanga le taulanga. E le lau tato e lo le mele wa mata lona fai kengi. A fai o ele tai malanga. E na sa wale a ia piki au kama masangi ko wo. A o tau wale lisi le tolu wafe tangata. O lona winga, ele ai se ava noa e o ele si tolu wafe ele poloka. Al tūlanga tauna whaini whawai, a whapeo se malanga e o le tū malo. Le lei, a mai lau malanga. A mana o mai leo whainga luenga i niusila, e watu petanga tatuai o no lasa umana train. E na a whale au tuai, a whale au fau, ia maua pēr le ava noa e o ele au fau. E fau i malanga mua. O ma fau na train. E o na whea lola i o le mea, o le o isi, ia e whaamurisi, ia e whapenana maua wanoa umamole. Moe aua manatu ka peneta. E paulo le aua le maua ai le tausingo le amio pulea, o le pule mamalu ani whai pule. Pauvolo le aua le mapo ai le whaamoe, o e kalesia. Langa e piki mai e pule mamalu ani whai pule ma e kalesia tai malanga. E whaalongo malava le au malanga, le kai malanga e piki mai kua. E almere piki, ya, o akulo yo, e ser meng whanga wai lesi, e ser menga o iei lesi. E se kumanga isi, ya su elor sifi. Ya su ngā sifi ral ngā leko, po ngere mau whale vela ve wai le, whaintau pulea. Ya, maleano noa i o whaafita uli leo tatu vai o al puinga, ya, ina ia malu wha moe. Malo sa nola o fiong le tai o malo. O la fesili famol mole le o le tulanga le sa no lo fiong ai le assessinga le ale vai fa fo le minister al vai fa fo me Australia. Le fa pe o mai fo e fai ia ni si fo e tapu po ani vai nga fo i tulanga le online. Pe fai ona sa no manino lo fiong pe o le a fai o le saule tangata le e fai ia ni ta iala pon tula fono foi ia so longa le vai nga le i ta atia le ia o nei to ia ni online pooling e mi se lava tulanga malo o issues o mama complain tato le fai temini tato te ui Australia Facebook a venta op o mo yula le la saini le va le malo Samoa o le malo Australia e ngaru due fatasi fo ia mele to por temini ale fo a matan ta pena tato social media policy. We have to do it. Then find tato tu tala lol mele o sawa le tu lo la vai fale anga le si fale anga le sa vol menne so nga lafo a upo le si lafo. Le la tu fatasi ntanga luengo leo o le vai fafo on tanga luengo sotainga tanga luengo puipuinga a Samoa ma form le tutino e va aia umatulanga i lunga Facebook. Ona malosi lo leo le tato whainga vai fatasi saini le amo yu tato mal malo Australia. Taun tato whapea tu Facebook o le tu laulea o matua over tele le whaatupu vevesi whaatupu ai ti ngam whaingta le wafa whenga yu le tunu. O le tu lau voile wana la foni upo e awhai na ile ai ata tau o le stangata. Ima me umolo fasolo. O le puipuinga la, o le puipuinga mo file mu mo tatou. Ai mai sea i latou o leo mai mawhoringa mo ilu. Ia o maliri ia lai o mai lavala e tari pupu ngal temi. A o pese mea noa vo lele o pea se mea ula a e saua e ke palau vale ma fai mai lau sau nginga i lesi o pule a oe, o pea oe malisifi. Ia, ma le puipuinga le nā pito i siri na lio le temi nei, ia o upu lafo. I le nā tia o le lava tātou te maitau ua pa fe sopo ai le tūlanga le vāmoe moe. Al saininga la le tātou wai inga le maustadia. E ma losi el tātou mautu vātasi maustadia. E pui, lau tau vai le policy lau sau maustadia. Sfurono tau sanga le tamititi, santo e tango rungo le social media. Me fulana nā tau tātou hoi.
Ile tau tu tala rota tomaiti. Ai se ala woka mai ki wa free. Anga omi ar ker fongi alu I mere kaungari ai. Leu fatu langa le malo tato pepa e ta pena ele vale ma le fio mai o le minister al vai fafo. Tasi lea fea ngainga o le la saini ai. O le tato MOU ina I pui tato ma le social media. Tuli roa tua le fasili whangal mole lo fionga manule we in ta upule ole ta whata o tonga la o le MOU leo le a saini ma Australia. Le monitoring system le la whata otu. E fua na lunga le complain o tangata e la tutonu I a ese le page pe o komeki lava I ngā luenga I ale. O le vai mamau. I le tu e tu ufaua mene nei se ilonga whaatali se complain. Ngā matua amata I tū le lei I tū langa po whele sekta ewe iai. O le pui ngā lau tere na. O isi tangata tu lau lava, o le lava tau te aru whaise wha mangalo. Ia ngā kiri a leanga aru sa wea malu le mawawau. Nā ia inga le ia ele tato PTU le lunga ia leo leo. O le vainga tanga luenga o leo leo. Forensic crime. Ma mea umala vai pui ele tūlanga lea. O le amatua malu le le tato. Tiro I tūlanga uma. Hape ele tūlanga na se longa complaint si fato afai. A oki raka ngaka se longa complaint si fako afai. A oki raka ngaka automatically o le leso su eloka. Ko kusa le leile me lea ma defamation le aru te mini. Wa lo le upule ma senta te utera noi. E siri atu le tu ngā o lo ufa le nganga o le tangata ala e ola. E serious atu na elo le ma le sori ngatu la fono murder. O lo ufa le anga o le tamari anga o lista. Ma tūranga na le tira le te mini. Le le pasio tangata tau pulea. Mele nei o lo wanga I faitala le anga o oe lea ale e anga I mele whamtalanga. Ma le MOU na leo ta pena ato aila ma le tu tino le malo. E langa le stato tu tino le teimi nei. O le ropo oe whaia le. Oe whaia le wa ingo le tunu. Leisa si. O le rola po ia matale matafa ioi. O le puinga. Ala lafa upu I whawhengainga. Oe tanga te sa whai. Ala lafa upu te o le malo. Oe sa whai. Ala lafa upu le stanga taola o ia sa fai. Ale va ai te tauna iai fai ngā whamai. E laa loa oe out of line. Ia, wa e no wha oe mtua pingi oe. Ma wa o teimi wa tauna minoi, oe minoi, o le malo. Loa lau sauni le malo e te pena le tūlanga lea. Malo sau no lau whionga o le se ofisili whamal mole o le tūlanga lea leo whamtu o toi le one government's grant mo a onga. I le lewa manino lava le tūlanga lea le la ave la lo fon whaavai. Ai na o le fia malama lau whionga. E tutongi pe a lava la pili a onga o le whanau. Pe e le la ave e se umaloa tūlanga malava tau tupe tonu a onga. A leo le a whaatino i le fon whaavai. Ma le one government grant ia vaenga umalava wale. E lava le stala, e lava foi tupe ia taitol se fulu limas fulu le whaapea mai o fisosoani vaenga le a onga. Ale mai tau atu le OGG lea o ati na e umale au. Pe mwhai ona e whamni. E le ai se me suia mai whainga whaavai o le one government grant. Tu mau uma, tu la whono whaavai na mo a onga. Whainga o mea onga, o le maintenance, o a uma mea, o le tu mau. Pau al mele la sui o le pūlenga. E le to e whaia ni le stala mana mau mea uma. E le to e whaia. Ai ni mana onga I tu ma ini mana onga ni a onga tu pito tu 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 tono I tu malo o le fono va vai o iai. Fa manino le mena e le to iai ni su nga tupe ani committee to faia ma le panana lewa fa me yuma committee fono va mai. A tu langa uma lave to ringo pidio a onga mena le. Le luta I se lau ono suru montu por tamtiti to tasi. Ya ma le fua lava le nao le aru pau al mele o whetūnai. O le pūlenga o le tato one government grant. O le la taita I le whai pūle. Ma le pūle a onga ma le komiti. O lono winga o le mesa I mua a pāle paipa e kauri poki mai I. A maini stationary e kauwa ai mai I. O mile process. A uma le paketi o lea whainga whaavai e kau koe whesiri mai pe whainga whaongare si whainga whaavai.
Le la tu sa o a le pulenga I le fai pule o te fono voi lea. Na te fa so ina le wan gam. A le ale me le upasia me le mtanga luenga onga le se furu valu te si ma le 5 miliona. O ina e fa solo la vere sui. Whaftailo whionga o le si a onga la ia I lalo lava le vaenga lea. A onga ia lea e whapea mai le la tu sa o ia e pau ia a onga e whatanga o le la whatanga pe komiti pe le la tu sa o lava le 5 o pule a onga malana staff e lau te whasoina se. O a onga ia tu sa o ia la tu pepe o onga e kale si ma me lengi la ko komiki. E rana la ko wa onga. Anga wa onga ka ko le malo ma le ngu ma fio. O le lang fai ka ko komiki. Lenga le tu poinele tu langa le. Awa onga ia le kale si. E la tu sa o tu pe alu katoliko, alu metisi, alu le fakasa, alu ya onga ia senese ma pala a onga fatu moti Robert Louis Mission School e alu sa o langa lai run e kalesia. Awa onga la ia tatou le primary, secondary ma korisi lai nu. E o ifola le fono fa vai o le la baba ai uma le fono fa vai. Whaftailo whionga le se ofisili o tūlanga le tenki whiwa wale e leo maua mai le whorasanga lau whionga. Pen whaiona e sau nopa le ase update ua i anytime. Ia, so ofisili le minsta o soifo maloloin. Ele vau ia fo ilo ofisili sa o le mini. Il fo mai o le tenki whiwa. Kere I koe whaalongoku e si o afia te lo lai whai pui pui. Whaftailo whionga o le se ofisili o le whanga solo ia consultation o le tamwhaingo tula whono ia ia ni vaenga ma oti la tō te whasosoaina ia le tūlanga le o I lalo le Ministry of Women ne na iai foi ia le so ina ia lava vaenga ma oti la tō te tono mtanga. Whaiona whamanino e lau whionga po le asa o mise lava ia le tula whono. O le wale whapeto sa ili lava ina ia se tula whono e liko ai ia le whaatu lava se vaenga ma oti mo le vaenga. Pe whaiona tau vaenga le miliona. Ia. O le ta pena tula whono. A fai ta pena whainga wha vai o le tato bloketi miliona. O le whaatuina le authority. E tau o le atina ena le DDP District Development Project. O le afatu langa le pulenga atoa le la tau te whaangai o ina. Le ati nae o le ati nae o nu umawhio anga. Ma e tauna o atu le tatou paketi fōru ono rofitu. Whaangai o ilano le o le mtanga luenga fōlea. Tu maulawa le mtanga luenga le sata ua le mtanga luenga o tina. O le la li liu o le mtanga luenga o ainga. Ina i tu mawai vai le leile ati nae o le tunu. Ai tu e whaawau ai fo ilitanga luenga iona whai walo whirima. E vai whaatasi eita mā, tina, whanau, e la tōmta whai matang. A leita pena tu lawa. Whaftai tele lawa I le no, so I forman ria lau whionga Parliamentary. Ho, o lawa. Ia, ma lau fo I le ono sai. Ma le whaapalpale. Ma le whaaloalo e whisilia tuai le au tue aveanga I le vaenga le mtanga luenga le soifua maloloina le ana e sao noa iai. Ia tātou ngase 5 lea tapena e ave I intia. O te mantua sa iai I le tātou talanoanga mua. Sa fuafua tanga I le malo I le au maia leo ni fōma I whapitoa. Ia po le ase taimila tamai e tupu ai le nā whaamoe ina ia mawai se whaamama avenga I tupe whaalu. Ia ai po o le afo le taimi e mawhai ai o na whaia tonga whiti nei ma au mai fo mai whaapitoa ia mai whafo po se taimila tamai. Pe o la ofisili le nā whaamole mal whaaloalo I lau whionga. Ia te losa au tā ua isi tātou whataltanonga mua. O le ua iai ia nisi fo I o ofa no mai whatulanga lato sosani e le ngata o le lato te awina tātou tangata I New Zealand ma intia. Au lato o mai le ta pena le mele sa tātou nauna iai. Mua o le whaopopo ino fo mai mo le ua unanga I nei lo toi whale lo na lua
o le amaina o tātou masini fau I masini le o maua. Whaanga ioi, lona tolu, e a mai whaatasi masini nei, ma tangata e o mai operate, ma monitor, ma train tātou tangata. E a malelona wha, o le tā pule le tapenanga o le si whale mai whaopopo. E fe so soani la, I le tonga fitinga o le mele whala I titi tātou tangata I avi whafo. Le la tātou o se furulua miliona le tupe sa moa, o le ave I tangata tausanga umai whafo. O lona winga, wa ta tauna tātou tāpena. I le tūlanga, ia mawhaina sefe le tupena mō tātou ini. Ai tō tele tuai tistanga te mwhaina Twitter tuai. Pea whaila tātou invest I le melea o le wha le leia tili tātou facility leuta. Wha tō tonga le lei, a mai tangata e fsosoa, ni whaita o tonga I nei. Wha moe moe na leta tia. I le company e tō tasi le na mō mai. Company le tapena tātou tangata le ave I New Zealand teimiri nei. Ia ma tangata le ave intia. O le lua vai aso taluai, wa o vatu le toa wha isi company whapea, o le vau o mai. Eoi, a o le aikia la vaitasi, o le wha le leia o au au nanga. E masalo pe tolu company tangata anu esi. Ai lua company, ai filo mai eita ma whanau uma sa moa le fo mai fafu. Tulau lava, e tai ulu mai tangaloa lea Andrew Chang Mau. E vana whainga ruenga I New Zealand. Marita mai tai leo te wira pesivo. Le vana whainga ruenga I New Zealand. Ma o la ua voi, o lo la mua mai temi uma te tupu I whaaplewa fose ini. Sa ine le misela, sa ine le kōpiti. E o le alari liu le tilo le tato minister ma le matanga ruenga. Ia awana I eisia si lea mana ia se o mai. E le tu e se o whataua, o tama whanau o le tunu ua fo I mai. Ia, tu lau la fo I le whai atu TUSITALA. A o la ngona fia ia o le tangata o la ua mai. O tātou tangata. Oi na te te. Oi o la whape atu a ue te sau o te fsosoni mai. La ua lafo. E minsta malana tanga luenga tilo mawai. Po o whea le wha lau e whai le tangata ma le tangata. Ina ia matua tātou mawaa le lei I fsosoni o le tātou te manau mia. La le mea le sa tātou iei. Le anga siri scanner. Le anga me o ke seni. Wha le tonu le lava fo mai. Le aini masini wha tino ai il tūlanga o nanga. E ana to o tele tātou tangata e ave wafu. O tātou lei se hope e treat se tangata I nei. Alala tau le mai. Se fururua miliona tau sanga. Wa ta tau la ona fai se fufuanga. Ma le u fai. Ma msalo le se taimi individually. To wola I to whafsanga I mele minister whale mai. Te le tāpena nga le fai. I le la I titi. Lona lua, o leo ta pena le whale mai sa vai. Ai se alua, tolu aso taruai. Na toi sa wai fo le si tiara mai sa vai. E mai si alo tulau la wana tu wai leo a mea I lona ao. Na e tau whaole mai male mangalo mai palauti. To e alu ale tātou waa tele le Lady Samu. E mai le mai e tasi, lo so fitu afe. Lo so fitu afe tada ele waa e tasi. O lona wina, wata tauna whaale leile whaale mai sa vai. Ina ia tu me tu tupu sa vai, tonga fiti sa vai. Ia, au le lava tupu, ele leva te la tupu salo po whaatolu, o tu lo lava, o le si ngase o tina malantama. Ana le alu le waa e tuu atu leo, o maliu. O mea umana le tapena, o le voe tapena le si tato fufuanga mo le whale mai I tūnei matu. Ono lea, se tau fō ia uma whaafitau li ia tatou te wawa MTTilo. Iai ai tu lou lava o te matua I la ngona lo nganga whaafitai. Ona wa esele nei teimi wa whai uma mai fe soani mo mia. Ia ua poa I le minister ma le pulenga fōu. Aua ne iai se pe soani I te ena. Po le alava a mai e whataranoa na whirita nganga lea. Toa furi tangata malana soani mo le tunu. Ia ole metaua, ia soifua malolo ina. Ma ia aua ne I tulau lava, I le ngā tia e peono whai atu e. I me lava lena tupu mai manatu nei o no se tasi o tausonga
sa iai le ICU nai masina te atu. O mana maliu watu le. O se whalongona winga ese. Ia e mafua mai. Le lava me whaingaruenga, le lava fo mai. Le lava me whaitonga fitinga. E ta tau na tātou ngai o te mine. Ma le lau whasolo. Ma lau whaftai lau fionga. Ua lata i le afe le mamalu le tunu olo o mai moa mata po i mai lunga o tātou whasala ngā tūsao. I le taimil nei mai alo momoli mai ia le lātou whamalo i lau fionga whapel whai ngā malo peitai. O la o fesili turi loa le fitu i nātu whamolmole. O tā penanga nai whaia iai le taimi. It takes time. Peitai o la o fesili. Ona o lea nā lua tulo i tutonu pena fio tulo o minister o soifua malo loina i tonu moli mau mai loa. Le tele o afiangala i le mautanga se ngase pe ufa ngai yoi o lea se talala tamai o lea se ngā luenga whaaleleia wa iai ina ia mawhai ona keira mo le taimi nei ngase. Au whaale tonu tutulu. Ia, ele o nā tia. O le taimi nei o lo ufa solo ngā luenga la vea. Ngā luenga tautonga fitingo o le soifua malo roina o lo ufa solo. E to tono le ono masina o taumtato wa isi swinga lei. Mo le avina atu o tato tangata mtong fitinga i fafo. O la faua pasi atu te apeneta nisi o me wha lei ail tūlanga o le au kiringi, o le au kukarenga pisa i kokongi. Ia wha tūlangana o mea umalava mo le wha lei atiri o tūlau lava. O le wha maanga o le wha mai atoa. O le wha tūlanga mai o le tong fitinga o mea le tato te anga i le tuturu ma mea. Ele alo, sao. Sao lei. Au lo wha mua le tūlanga le fo ia o wha fitauri le maliu. Ia ma le tūlanga o le wha lei ai tūlanga o mea le tato te tau napa ia i le wha lei ngol me toa ia le soifo malolo ina i whale. Pe ono vai atu o leta pena leisi me i le tūlanga le na le whale lei le temine nei. That's whale mai lau tae hele i ato se rusu tau sanga. It's a brand new hospital. Analmente ato i whata mala tātou le maintenance. Whata mala tātou le vainga. Ia le la ua ui le mai tu i ngā mele o mama mai mamaku o ka e iaku o ngukiangi i. O leo wha solo le ngā luenga le tātou o le ministau sau o uri umalo na lau au. Al temine wa. Whero roi ngai au singa le singa lau e. Ono le wea sau noa ta ua le upulea o le maintenance. Ia, ono to e mantua ila i o le vaalea leo ngā taifale o le tātou tunu. Le nau mai Australia. Talua i o le whaina tau mawhai e ave fesilingia mo le au mai o le ngase le mai sawa i awha mai o lai whale tonu. A ro fionga le minister o leo. Po le ase talala tamai o iai le vaalea o ngā taifale o wai le umal mana o mai i o nae o va te tele. A le ase talala tamai le maintaininga. Po le tausia le lei o va aia leo ngā taifale. Whaatasi ai o le fo ina mali wai. Ia se tasi o leo. Talu leo e whaatino ngā luenga i tamai va aile ta ono whaatino ai. Mal whaalo. Na longo a welcome sina lango. O lasa iei me whaale tonu. Mai o umantu e whaafo ia. To e umantu e fo ia tūlanga le nā. O le tūlanga fo ilea na tupu ia tūlau lava peono whaamtala tu mua. O tūlanga lava i whiutana ingo ngā luenga mal whaatino ngā luenga sa whai. O ngā luenga le na maliu tūlau lava o tere toe mana o toe fo i tua le tala. O na le lava ua tātou lango mau le uso lea na maliu. Ai, o lo tiro le whai ngā whai ungo. It's all about decision making. Sa tatau o na longo e le kapeteni o le nā whanua. Le komisina o leo. Ai le i o ese tamaia ma le whatinongo le mena leina o peo na sao noa. O le almena leina mafua na o le operation lea. O ai sa fesili iai, o ai fesili iai teimi o ai whapea. Ai meisi o le lo wao le tau o le whatoa o mana whaile popo inga pui le a nga i teili mata i le ngata i whale. Peitai, e le ilongo ina e kapeteni o le nā whanua, le komisina. Le mele na o whai. E lau tupu me le whawelawe, o ila la kua i e rei authorizing le mena leina o. Ia ua tupu le whawelawe.
Le lau tātou vai ua tua le soifua o le tangata le. Tūlanga ana uia lau mea wha longo sawa pe mai. Tātou na longo le komisina le vang whairanga whaupunga. Aua kou keo i ngā kai whale o le so wā mga kai. Ma whainga tāle mea. Ai muri i fō. E le longoina. E le whai susuenga. O mano whatonua le komisina. Whai susuenga. O le vili mea le komisina i atea ui le. Baveao le utupul whare velave. I le fiafi le utupul whare velave. Pau ala ofisiri no ofisiri mai. Sa whaini ofu whao la tama. Sa uno mal komisina. O le upu o le tama le na au iuta. E leise mena whai. Mena sa u te kinga. E ana ofisiri atu le. Isa e whaatonua le me le alu. Whai mai e le ai. Ia. Nangata ile una ofisiri. Le lava lai wha solo i e suenga ala tau i e whiola. Ia male sa taita ia le wha moe. Peo no whai atu te musu atu e ta tala nisi maftianga nana ua maa i maulea a seta le malo. He manu ana sao se whai ungai whai. E le tupu. He manu e a whai atu roa wha pe malkomisina aua le o le lo wale mea po nalma fu anga narina o. Ia pe tūlanga nā e tele lava kulou lava i re nā o le whale mai o le tupu i mea. E o volumtanga alue ngā leo le fo e tau whai atu whai unga. Tūlou lava fo i to e tau fo i le me len tupu tamale o peni a mina i o i whasto. O nā fo i mea e te le lava le ala asanga sa te tau wai una pui nisi rātou te o. Ia o na la tau, o atu na lima, e ala no nofo mai tangata mau penga. O whainga whai unga, it's the decision making, and cost life. E la le te tau an tātou li on pui teimi nei na ia. Tā ua tu tupu mai mea a sa ieri tātou whai unga sao, mal whai unga whai tū la whanu. Malo sa no lo fionga. Vesile tu le tu la ka le matanga luenga malu le malo. E ia nisi o malo na afia nisi o solunga tula fono tau sangan se mbaya today. Na wha malo lo ai wha tino ia suenga. O le tala muli ane, ia o le sa tu e wha wau ngā luenga o na e le wha mau nia mwha pele lava ia mau. Le suenga le wha tino le temine o lai ia ngā ilo ia o na i malo le na liki mai tua wha mtalang, al matanga luenga. O lai wha tino ai sui al matanga luenga. E le whale al matanga le tunu, lau fionga. O le fesili lo fionga pesa e se fofonga e awina mai ni si mai fa foi fatino suenga ia malanga fa lor. Ia, ia le upule sa masani ona ngana i foi le sa vea ma minsta mo. E pule leo ia la to suenga. Fa pe ola ia la to tu la fono e. Suenga ta upuna. Whainga wha vaila vaia i lunga o le puipuinga na molimtanga luenga leo peitai. Tātou vaira le teimine wai whale le matenga pēr me le tsau no iei. Wa iei tu langa le na ua whesiringia whai unga. E toi whai ai tono le matanga luenga. I rau la teimi wha a ministau leo o te le to e talia le mena teimine. A o vai atu ni whai unga e leta le whengai. Ka rona vifo i lesi step. O ieli tūlanga na mawhatianga na leia il teimini nei. O winga wha la tua mal wha kenkengi e le whain mesa. O ai lava le ima maru le malo wana soli tūla whono. Whai tūla whono. E le wha pēa maua leo le aisa o nga le lokale, a maua kakala i whafo e isa nga lokale. The law has to be fair. A pēa no whai atu o le tau wha sao atu nili te leo mta upu. Ma le ai whisiringi e le tunu. Ona tau vale ina i fuala ia o le te leo le mtanga luenga. O lo tau whai while mu. Ma le mtanga luenga o le puipuinga o hai. O le malu o le tunu. E na maua nei, o le lo ia le sai, o na mau i fuala ufa saina lang sola. O whea la le tato li o. Whea le tato vavai, la sa whea mai sa positive le test. A whai la sa positive le test, o whea la le tula fono. A matara ano se tangata i whafo la tango whirwhala uwa saina, nan meo ye. E charge loka. Pe o istangata umala o loka. O atu ngalunga na le tātou te vavai. Mai e le tu whaua le mea le teimine nei. I lo tu la i le vainga o le mtanga luenga e tatau ona toe
Whaamama umamene ina ia malu le tunu. Ole malu, ole tunu. Aia whailo ele malu mai, ia no ulo le ua la matia lor soifu o tātou tangata. Malo fa sau no o le wa fa la wilo po le wa sau no le fionga le minister Swetus. Ile tulanga fa le tonu e pe na ile forensic audit. O le pesili le fa pe mai ele ai ia di fa mau maunga e tu sai se suenga ia sa fa tina DPO. O le ali sila sanga le sila ia le malo e toe vala au tangata nei le na ila tau ia le lo a fieme po le ono o le tula fono le matau. Ia, o te le loa polale si wha mamlamanga toi whai leu sau noa le minister so ngā tusi. Ma o le au te lenga a tō ale na o le mtau. Forensic le wa levan tātou whaatali e po whewai ui e. Miliona tāla le tupe na allocate. Whai suenga na o le kuata len suele i ele uman sueisi o na pauna o le o mtau puno mai tātou o kikai me whafo whai. Sauli poti sa meme va bene o mai fainga malore nei to vai to tiro sau te led varito e la wai lumani la ave li moltato la wai ave li moltato lo yesili ma leo e lei se si mette tu yel mele fai su enga o la to e fia fai un telefon ma lem fai to e fia mele langa wa tele tala pe o le me no vo le fai mai o le fa o le alofanga la o fame. Se mai mautu pele tunu, ele se me leanga na fai. O leo mai whainga malo li tonu matoi lo iloi. Le la ave lo limo lo yesiri, wa umal tapena ngal kabinet. O man vai li ngal kabinet na firi eita na te to limo al kabinet. E elo la to mai fa pito isu tusima o kika. Mai le ripoti, o me yelo mau. Fa se la mon tupu me. Yele la fa tonu ave limo lo yesiri ma lo tu ulo di mai le sa fatu le sa walu wi mtafa yo ia de te afia ia ena laino walu wa siasi umai far pui umma wa siasi o manu o siasi i tai i tanu malala o to e alu wa siasi vai ata na fea le tupe na fai pui ma le pa ma meu le fatu a pasia tu nei le si di masela wafe di masela tol sul fafe e to e fa le ai vai ata a fele men faini. Fele ono se la wafen faini me momo. Oi tu wia, ma e lema fai. E lema fai na toe alofia al mene. O i le tātou te loa le nganga al mele taun fai atu fai ngā malo fau. O tupe le tunu. E ta tau na faa aru sao ma ia. Tu tonu de me te tau na iei. Ar pe al mele sa fai pe na fai. So aku maringi rei siki. E rei ropo ingi saingia, o rei ropo ai responsible. Who was the point of contact? O ina saingia. Ya, o le la tu sawa i di mole. O tu la fone, en tato va vai lo le. E le ai se alofanga. Ma le fa awau lava le tele o mea yesu su e mal temi nei. Ya, pe no vai tu le awala le tu ai isi Se furu fa miliona, aina al fa kilomita. Ya, o aila noi vai. 5 miliona na ave le malo company e kia Samoa e fai le monitoring mal supervision. O la tonga luenga na fai supervising o le wala. O la tona o le tutino le malo na ave i aile ava noa. E o va aile wala i le masa. A o ko vai foring o le wala. A o tupe e te tau na fai le lei a wala i. O tato a wala. E ren fai tato to e ofa pea. E peo le mea noa. It's a normalizing. Ar watu wale lei al watu fo wale anga tati ai whapea. Ena la firo la ia. La firo la ia po ai oi la tali mei. E whapea na le lufi na o le tau te mana na oe. E va ai e tupe le malo mo le rumanai. E le ai atu. I lo utemi whataitei le malo mo le whainga malo. Whatu tua le tua sa mo utasi. E va ai umai tu umai ia. A tatou le whaasa o le teimini nei. E siri pe atu. Siri lo whamawai whainga malo pe a le whai al mene. O ani wha le tonu un tatou sau ai mai teimi uma wa tauna lava. Peo no whatu mamoe opu whaiso. Tu ul mele wha peo mel malo me whai tele le po pole e sesi a ngau. A loko ale ngoi.
taimina nei o le taimi o le whaasasao mea ma ia marutao tupe le tunu. A wana i toa ise si e sau whaatafuru pe sau so na whai whaatautala. Wai whai ngofiana la lafa upula i e taimina nei. Ona le ala ufi ufi. I le toa ise ufi ufi. Na e mori mau le tunu, masira sira whangapa ia le tua. Sa iri le mi o tonu o me ia wale. Moe a tātou le whai, en tātou o ia le whapea. Lana luenga tātou e tapena mo le lumana i tupulango lalo vawa. Ia o mai tupulango lalo vawa le atunu o le leile me le tātou e tapena ngā ru te mili. No mai lau la tau whai se si me le lei mo la tau, ma la tau whanau le lumana. A ele whain tātou mai whain me le ngau, fia su ele lopo aing whai. Ele whapena le langona o nei o te aitai o le malo, ma le whai ngā malo. Lo sin muli lo fionga o le wa sa no le tulanga pe o na malanga mai le fa ulunga le chaika yo le fo e sa no le tulanga ni se fongo ro tel fono tele ya la tali malo lo tatu no mo le tele fo yo pe ona mai tawina ya felo inga lo fionga ma le fa ulunga WHO ele ma watu felo inga ma fa ulunga company Starkist ma le tele fa matele o isi ba ngo le tam fel fenga malo ina ya sa ili fam nianga matina e wa ya le tunu lo tele malanga fa lo. Ia te au o te mori mau atu i le alofa o le atua. I le ngai mai o le to tele o hala tonga. Ia ma tātou paanga development partners. Ia tulo nai mori mau o tau. I le lolofi. Upu le tau no whapea. Uma leil vai aso le ntene ima le vai aso le nei o utarimano. I ampasa fau, konsula fau. Hala tonga fau. O le kalesia, le whaururunga le kalesia katoliko, le niunso le sau, le na te vai il Pasifika ato, sama whiloa i. O le whaurua le no whiloa i tangata whapeta i ta i le kalesia katoliko le Pasifika. Sama whiloa i mo lua fsulima o whonga whitalai. Ina whatoa ma vai le maliu o le tātou tulanga le whaatulangana mai a katina li pio i alpati matailinga. Mantua o tau le sa whirifiri le katina le ia katina li pio ino sau pope paulo leo no nei. Ia ona maliuro leo katina li e whaavanga i laval se su engo sesti katina li. Na whatara noa i la, pe tu mau ia tātou katina li, pe se i se si atunu ul Pasifik. Ina sau elo le tamalo e whaila na sau e nei. E tō tōrua tangata na sau interview. Na ole whaila utusi an lotu e kāre sia katolika atua. E matu ila e pa, ia mau. Na whaila na survey, fo i eloa. E a sau whai unga, wale ia tātou le katinari, awa se i tonga ia le bishop le maafi, le katinari ia il temin nei tonga. Ia ma le tele, le WHO, o UNIFES, ia ma isi whala popo tonga umal tātou malo, o le ana nga i mai e whailo i mai. O le anganga whaavitai, ia le mea lava le Samoa, o le a leisi mea tau te manawai. O la le sip so soani to te mana nau. Se o le upuna le sa ta fia whaalongo i. Ia au le ta pena le tūlanga o le tātou Foreign Affairs. Vai peo i e ui mai mai eitna i tātou tangata uma i le tūlanga e Sirion Talwhea ngai. E le ngā tia ua sa potu mai le tele o asi e singo e fio mai. O le ilor temi mo mola nei lela a Saul Palemia Australia, Saul Palemia New Zealand. Tātou tūtō tasi o le fwoi whaatari Palemia o Tonga, Palemia o Fiti, whonga whetalai o Fiti. Ia, mal perestene mal whonga whetalai o tutuila mamanua, ko wana siri mal lutena ko wana. Ia, o te langona o se teimi whanga e tia le nei, o na wawai atu o anga i mairi sangi mai o atunu umai, whiwhelo i mai si tātou atunu. Lawa fionga malo lavar sau noa, malo nsa i lawa fionga. E lua lava ofisili la atu ina atu ono tātou teimi. Ia, ola ofisiri mo mua o tūlanga peo nei eile vai vai ino 10 miliona mo sa fata i tūlanga peo nei eile va ala wa fionga pia whentu mai stalata mai. Ia, ma la ofisiri mo muli. Po ia se FEILOAIGA la wa fionga ma le malo Amerika sa mo tūlanga peo nei eile le anga i mai pea o le whala u whaasaina le sa mai tutuila. Po ia se fufuanga o whaatino la wa fionga. Ia, o le whatua umatu le pontanga tele le whai mai nei le na fio mai le malanga tutuila ma manua. Na ua mai o na momori na mai le lato mau o le anga lue whaatasi sa moa tutuila le puipuinga. Te le swinga lau ta pena. So
So se teime sa wale tatou Lady Samoa. Wa tauna siaki umauka mo le mainga e whai ele screening mo o. Mai ui lava ina mawana i mea la iti fo vai aso lente atuni. Awa matan whai titia. Ona la tūlanga o ngā lue whātasi tatou ma tutuila. Oro ieri wha moe na maile tusi wala uli a tutuila mamanu au te awa i atu lato tuto tasi. Ia o tapenanga o tuto tasi e tutuila mamanua. O tapenanga mo na o tato tuto tasi. Wa re tau te wala uli a umar ko vana lukena ko vana. Perestene o senate fongo vetalai. O lato waa e lima. O lato au kirikiki champing. O lato au voti. Ia o lato umana la mai e wha pisa o ima tumul tato watu nei le tūlanga whapena ma lato o siva ma lato pesi. Ai o ta pena o te alu le ia perila lato di Singapore. Ia, mori le ngang whaftai te loa ua taunu tōnu lava le teimi e wha umali tato por kalame mori le ngang whaftai le pa ia mal malo le tato o tusitala siri foi ma tūlanga leanga i mai o lo tūwhina ngalo ia. Wha maluru atu pēa le ato atu se tati. Moe la vaia ina i manino malama lau tō whaafonga. Me se fori tapo i mai e si o tātou tano. Mo le atu la ngang whaaftai sa moa, i lau mai mo mai i le nei fo i tū le fiafi. Whaaftai tele, tapo i mai, whaaftai fori te talo mai au alo le whainga malo. Tu sai whaatinonga o na tiute, ia mai se fo i tūlanga o le tātou wala wina, waltau tua ino si o tātou tano. Whaaftai le po ia whaatala le rei, ia whale atu no, tēnā nei fo i mamaru whale malo. Ia vi ia le atua i me uma. Ai whae u se whaamtalanga i le watuina o le whaamaisenga, ona le tu uai o le malo, le teitai o le kālesia, asfitu tuto tasi. I le songa le whawhenga i taulangi a le moana, pasta wiri papu, ia na maua i lungo penga ta whailangi. Ia u whaamanawa i le atua ana ngaluenga. I le foi au auna whaletala lei sa tātou militino ma milimili au foi. Nei tau sanga e tele le kālesia sa fitu tō whātasi. Ia, mo le atu wha mai senga le tātou whainga malo. Me se foi le tāpua inga, le whale tua, ma le nofo alo. Me se foi tangata lotu uma o le nei foi tō vine. E le o tau whasiringia o tū mātila foi tūlanga i a tau ati nae. Ia, me se foi le tūlanga o le wha moe moe. O le atu foi mo ngā lofa, i le foi o whiwhiria mai ele. Ka le sia tau veina tūlanga teitai le nei taimi. Ia o māmana a toa foi manisio tō whinga. Tātou talo le te mau langi. Ma o se nofanga mau. Ia ua foi tūlanga o le wha moe moe. Ia e. Amuia le au auna e maua mai rona matai o lo ngarua pēr. Ma mani atu le nei fiafi sa moa. Mani a tere wha sau saunga tātou whailoa i fo i le vai asa fau le aso luru le taimi lewa le nei. Tātou por kalame masani. Ia o le whaasoa ma le teitai o le malo. Ia whaasoi foia, ma ia manuia le fiafi. Tō whaasoi foa.